kun chibai new sim to tan hai chingui te thu thang lak tom te kanan BCD 10 winter midterm graduation day zango BYF kanan in kum sim kompi som sagi le nga be na la pol sao BYF kanan in howdy kompi le Christmas chep long na zango Chris se pai mon hoi phu khyat inom thu thang akim zoi BCD kanan 10 December ni khatapat ni thumsung dai ding in winter midterm graduation day zango hi yai huna akitai te na tom sain om a akitai te na atel te ha pan theilwa wa ai dik bang leng om hiali thu tut kinga hi kitai dem na a panga first lapan ade mu manahi chi thuwa kisel boy kha in so sang simma ma wa a hia lam ten ngai dam nget na dan in khelinei to ru to ani non in senior pole heu tu ten ne khomin ki holem thei u hi la sak ki dem na a pang te leng siam thei wa avek un first la chat u hi wai ba na American Got Talent a so ding tan pha omu hidanin thutut kinga hi ahun tom ni pe ni ta graduation day in zangwa lamte siam lo u ahi manin mi to phul zo ma wa aso sang gop ding u lo na in atop tan perform thei lo hi in thutut kinga hi mi ta mu te gendan in mi pi hu sa ngai lo in biak in tung ling dul chi u hi kanan BYF sunga om group thum thangkai lung paule thangwang group ten leng a paisa sin top ni December ni gyat in joint fellowship ananei u hi hiai una group leader te ma kaina in hun zatin om a program atel ten nom sa in hampat pi ma u chi thu leng ki za hi bana mi pi pai home ten refreshment khum salwa u a hi ngei ding wa pai kwanin kwa ma pau thei om no lowin kam chip den u hi BYF kanan in leng phalbi kompi le Christmas cheplok na program ana ki zathia u hi zani tak December ni som ni lekhatin ana panwa kidem na tom sai nom pa hi yai kidem na atel ding te leng ki ha sakhol ma wa zan hak zen in kising samai u hi kidem mi te asyam banwa so sang thei lo u a hi manin khat le khat kala kisyak jak ding lau thong na in kidem na pan pai u lua u a hi dan upati apat thutut kinga hi khen khat nialin again na wa hovel ayo ding a universe kidem na sol ding in leng si thwai lo chi u hi thangkai group te siam tom lo chi thu siak in gol gung na ki gol hidi nga muan mo waya om a hi manin Chris se pai muan wai te asui zui ding in chial in om hial u hi kidem na thom ngai lua le siam lua a hi ngei ding wa biakin kya nga na ngong khatin a thom mu ngai lua ni ta ki mu thei lo a chi ba na ki khop na tel pute mi tel khatin asyam dan mo pa na ngel hung kum suk di sahial chi lew hi yai hun sunga abang lam pe so sang a hi ngei ding a pi tuilai nga in leng a tuite u pokomin mun gam na zo a kiswan hidan a association ti apat report ki mo hi yai ki tai te na hun sung ba na kumbula pat ki tai te na tom saya om te teng tenga thangkai group te overall champion u chi thu leng pwan in om ngal hi jingchiang sun in SL tarfa polam ki mol na om ding a hu hamma ma ding a hi dan CIDT a pat thu tot ki mu a agim lo pen leng bok waksa a in tung ding hi dan leng gen lai u hi jingchiang December ni som ni la thum ni tak dak nga le minute som thum in Christmas cheplong na program om ding hi hei una ala sa siam tuam Galaxy ayo in hong kwan sia ding u a hi man in atel ding pe ma in kho ul nul na ding to wel bana ahu sala ka pat ki ve na ding in AC hiam fen hiam ki puak a kwan sia ding in leng organizing lamten chiao na bol hi lim kilak pi uten thangkai group leader te kianga sumsom nga pia in kinget the ding a hi dan organizing lama pat thutot kinga hi isim le vai veng vung ma le December ni gyat in kum sim kompi som sagi langa ve na centenary hall a December ni gyat in pathe inom a ni som ni tak in zo hi yai huna hovel the pha ka om kanan BYF te leng la pol sa dinga chial a ombang la sa theu hi wai nia ki khom khalo te len lai chanu a hi dan pai khom mi pi ti a pat thu ki za hi yai huna kanan BYF in bitna to pa chi la wasawa mi pi te alam na u kong hek mi som thum wala om banwa khe sik lep kha som ni omwa ban hek som nga om banwa ngong hek le na sa hun khop om mu hidan in muan wai ta ka pa thu tot ki nga hi Bitna to pa no beling
pat thua ki zagdanin Chris pai mon hwai chi pol khat ki pukhia a hi chi za ki nom hi ama pol Chris a dia ki pumpia ka hi banwa uham mama u hi chi leng ki za hi ama galwan a hau banwa member leng kung han mama u hi danin ki gen hi headquarter ding in the house mun zangwa ama gam tuam Dubai Singapore le gam tuam pat member pai kom sel o hi agalwan u la huai diak te a hi le Bible le thum na a hi amau press release aswa nawa a ut pe ma in job the gi ge ding a hima le wai ding in poimo bangza hiam om hi khana thum tam mia hi ding wai na ge nut bel hunon le teng thum ne zen mi le ki dei ke a paisa ni lai ni sun nung da khat vel in new kholui village a ki kap do na wai set up om hi mi ta mu te gen danin khwalgama ki pat mil theilo pol khatin khotwal te pa chowa khotwal ten ado zo non lo takon ki kap to ana ki pan a hi chi o hi ama again zel nawa mil theilo pol te a hi wale mi song wal ding o hi danin genwa numei leng bangza yam te lu chi o hi hai ki kap to na a si le liam bel omlo hi danin tutut ki nga hi new kholui commander apat in hi chi bang wai na command va bol no lo ding in nget na bol a yai nget na ngai saklowa a om te te le komite leng om mai lo ding a hi dan thu so reporter te tung ton in bol nga hi bai nang bol te te no male ko le ai thei bang thuk ki de ka hiu thangkai yearly news ngai na a en tu te teng teng na ve kun om nom le mang kha